Kublai baru ki viewers hesen pada gani ka video ni page halor ka khobor like kam hapo MPSC kata ka badai jong ka post LDA lower division assistant kepala pelayan lembaga MPSC tis ngapa gani ka government post kinu ki candidates ki bom pat syam la apply nam ta kini ki post ngobaban link no lembaga official link ka bangan subu po description box apply no lembaga online mode di kani ka additional vacancies mensua kani ka office kalau ada ban apply teng halor kani ka vacancies kata hadu new poetry mensua kata khat santrik benai ba new ajar arposan kalau ada ban apply hadu new poetry ki total number of post namta kani post LDA kat ba menta pade kala addiang ka additional vacancies ka ba la addiang sa san pun riu ki total number of post tila dangi total lang ya kani ka san pun riu ba new pui ka la poi hadu chispa arpunyo ki total number of post hani lani ki vacancies hani ti wan nomap yano shimya kani kala ka kabu apply no na kamta ki chispa arpunyo ki post te banpan kan mau na kamta ki candidates ki bla dep ban apply na ketika advertisement kebala penlain hakani khat santrik benai benyo ajar pesan kumdan kam syupan apply kala biang kum tu dari yagi candidates ki badang mut ban apply thmai ki bom pat syam la apply hadin bepila UI ya ketika notification ti pila ban apply no mental lembaga MPSC official link ti kata mental ka additional kadi san punriu nam taki unreserved kadi kendai teligi post nam taki kasi Jaintia kadi arpulai teli nam tagi garo kaduan arpulai teli bat nam ta kiwi ki SC/ST kaduan tang kawi ke pos bat ka qualification hang ni lada batai benia ha katikan advertisement ke belapelai khasantarik benai benyo jaropsan te banpan kan mau menta nam ta ka qualification bepila ban apply nam ta katik post LDA kan de ka class 12 pass gino ki candidates ki bela pendap ya ka class 12 pass syajrong te pila ban apply nam ta katik post LDA hapo MPSC bat kumjuru nam ta ka salary lada ban batai ha kani ka advertisement te banpan kan mau biang e site sin nam ta ka salary lane ka jingsiu kan de ka pay level 6 kan mau ha ka pay level 6 nam ta ka salary jong ka ka post LDA but ka last date na ka banta ba pila ban apply nam ta ki additional vacancies jong ka post LDA hapo MPSC kan de hadu ka live ho tarik ubenai November hajar posan de saichisin ngong pi kogi kun samla lada pi don jing tumu lada pi don jing mut ban apply nam ta ki post wat nom ab yano shim ya kane galat ka kabu apply no bat pen kre bha na ka banta ka written examination namar ha kane ka written examination ka selection method la de ban yathu la ne la de ban batai binia lengba kani ka advertisement bat lada pi ko aban tip ru pila ban klik lengba ka link ka bang abu po description box pin syam kum ki kita ki selection method mar pi aban le ya ka written examination pi aban le ya ka personal interview te hakani ka written examination ki don ki subject kum ka GK kum ka English kum ka aptitude ka reasoning bat kui ikat kum ki marks te lada pi ko aban tip benia subha ban le lengba ka link page benia bat lada pim suturu pila ban bu iki comments ngan saya rabi pi kumno ban pen sutu halor kini ki selection method jong kani ka office na po MPSC itang katahi hakabaya day bat kani ka khubor like kam stay tuned nam ta giwi pade ki khubor like kam hakabaya day bat ka state ka jongi te sngobawat nom klet ban share like bat subscribe na banta kiwi pade ki khubor like kam hapo ka state ka jongi kublai shibo